Nah, lu makan kebangetan banget, Maysaroh. Udah gue bilang, kalau ngejemurin pakaian di dalam, jangan di depan rumah. Di dalam sono noh, di dapur, di kamar mandi kayak lu jemur tuh. Iya, lu celana dalam, sampai BH lu jemur di depan rumah. Deh, gue mah heran sama lu tuh, gue bilangin berkali-kali kagak pernah ngati lu, Maysaroh. Iya, gue mah heran banget sama lu. Mending itu kalau celana dalam bagus. Ya ilah Allah, malah bekas digigitin semut mana pada bolong-bolong sampai kagak karuan itu. Ya ilah, malah itu ya ilah lo. BH Roman sampai belel, Roman malu, Maysaroh. Jemur rumah jangan di depan, di kamar mandi. Sahabat lu dibilanginnya kalau mau gue dah, gue mah heran sama lu. Gila lo. Asal saban orang lewat nyatin gituan, asal saban orang lewat nyatin gituan. Gue mah heran sama lu, punya pikiran apa lu Maysaroh dah. Au pok pok pok.